She sent me pensive high fish up in the channel. Gada fish back in the channel ka ajing toy p. Party people opinion. Like, share, but subscribe. Ya kabluel latip kum kamrat kabahe tam makaduriyaw lalane the largest aquatic animal mendangan itu ya kajing jarong jong ki blue whale badangka ki jarong hadu ombak arpulai put haga jingjarong bat kajingnya rengkat joki bat kajingkia kalong 3,000 hadu 3,000 pounds haga puar badangka ki whale badangka ka kilogram joki dan ka kg ke joki kalong 6,000 lais pa 10 kilogram katkum ka jingkhia kawai ka kalirit ya gawil latip bakilaban im prapau adu kandai pau senen bat ka female whale lane ka whale gantay ka kamkia kambon sya banya whale sinrang ni male whale kumta latip ya ka blue whale kum kaway na gimrat bahe tam handuriyo bat menta ngan ya to yapi siapang uhati uday umrat ubahe tam halom bat kawil gaday kemrat ubahe tam haduryo bat ke blue whale kabam hadu bomba lai hajar ndruspa kilogram haga juga po yau hati pat perbedangka laong kajingjong jauh perboyeng along 1 mile lane lai put haga jingjong bat kajingkhia jauh hati kalong sispa arpo kg lane sispa arpo kilogram hati ubam kumba sispa sau pukandai lane sispa 10 pukandai kilogram hati kentai kala aban im lane kasnam jong kakakut hadu laipusan lane saupusna but ki hati klau lane ki wild elephant kila aban im kumba nrupau hadu nyopusna kumta kine gidai kimrat kibahe tam haduriyaw bat harengkau kawel kadai kamrat kabahe akiduriyaw bat hati pat latip uway umrat ubahe tam harengkau kublay sibon saya siampat ya kabluel latip kum kamrat kabahe tam makaduriyaw alane the largest aquatic animal mendangan itu ya kajing jarong jong ki blue whale badangka ki
ruel badangka ki jerong hadu omba arfolai pot haga jing jerong bat ka jing kat jongki bat ka jing khia kalong 3,000 hadu 3,000 pounds haga por badangka ki wel badangka ka kilogram jongki dan ka kg ke jongki kalong 6,000 lais pa 10 kilogram katkum ka jingkhia kawai ka kalirit